Assalomu alaykum. Mene bugun shu ustozlar kuni bilan, murabbiylar kuni bilan sizlar chin жүрегimнен qutlaqlayman. To'rtko'l rayoni bir Salli o'rta bilim beruv maktabining Qarag'alpoq tili fani o'qituvchisi Poloniyasi Kavkaz. Hozir yoshlarga Qarag'alpoq tilidan o'zimning bilgan-bilmaganimni o'rgatib o'tirman. Endi men o'zimizning Qarag'alpoqning ulug' shoiri İbrahim Yusuf'un men muallim degan xalqni yaxshi ko'raman, men muallim degan xalqni sevmayman. Qo'shig'in o'qib bermoqchiman. Endi yodga bilaman, lekin o'qib bersam ta'sirli bo'ladi. Men muallim degan xalqni sevaman. Жас avlodlar kelishakka baratgan, ustozim deb silab arqa suygan, qalin elga bilim nurin taratgan men muallim degan xalqni sevaman. Hammalardan aqlli ham bilimli, eng dastlab siltagan yurar yo'lingda, mudami ko'ksime qo'yib qo'limda men muallim degan xalqni sevaman. Ayyemde danışman arastu o'tgan, Allah'ım ol zatqa ustozlik etgan İskender Zulqarnayn, Amir Temurlar ustozga bas iyib hurmat ko'rsatgan. Ustoz bo'lgan yersi isti yetmagan, bilgirmen deb menmenlikka ketmagan, navoiylar jurtdan ulli bo'lsa da jamiyning oldidan kese o'tmagan. Bilimli el sanasi var, ko'zi var. Oziq dünya arasında o'zi var, bir harf öğretken ustozga 40 yıl xizmat qiling degan xalqning so'zi var. Bilimli el o'zar deydi qalayıq. Бұл naqlga barha sadiq bo'layıq. Bizde sonday daniqli muallimlar var, Beruniy avlodi deuga loyiq. Siz murabbiy turgan buloq basında, har жеткіншек жанып ішсін жасында, жаңа заман талабына салып бұл бүгін жаңа асыр қосағасында. Бұл кетқан асыр бүткіл әлемде, жүгінер тек ілім менен білімге. Бұл кетқан асыр саған түсінбес, сөйлеспесең компьютер тілінде. Талхарреди гүлден асел жиынлар, ұстазлықтың жолы енді қиылар, мейге білім жүрегіне жастардың, адамгершіліктің нұрын қиынлар. Білім менен ақыл негізге ұсазар, білім келешекке негізге ұқсар, білімсіз-ақ жасаймыз деп жүргенлер енділікте сусыз теңізге ұқсар. Рухыңды шөллетпей суғарар болың, баулық арбасын туарар болың. Har оқушының тез сынақтан өткенде шешең қыз туғандай қуанар болың. Ұстазым деп жастар арқа сүйеген, алдыңызда ақ басымды иемен, келешектің гүлшанына гүл еккен мен мұғалім деген халықты сүйемін. Ассаламу алейкум, құрметлі бүгінгі ұстазлар, сіздердің байрамларыңыз құтты болсын. Машақатлы жұмыстарыңызда тасқын тапсылар тілеймен. Міне бүгін To'rtko'l районы 1-Salli орта білім беру мектебінде ұстазлар күніне арналған байрам кешесі өткеріліп жатыр.